ولا يسبله. اونا چه بتنوشتر وقتی نوشت که اسباله بگید. اسبال چه داشته؟ دبچینه 119 برای حدیث پیغمبر بخاری روایت کردی ابی هریره گفت پیغمبر خدا امر که رو گفت لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطلا. رب العالمین چوبت رحمنا بر خطابی منو بی او منو به قدا خویا بنی جوزه که درشت له بکت جبر بطری كباري ومظناهي. الاسبال هو ان يرخي ازاره حتى يجاوز الكعبين. او کو جلکت خو قدا بنی درش کت حتی بن جوزه که بکرد بین به اسبال. بجا اسبال دو حکمته. اگر جبر كباري ومظناهي بد رب العالمين چوبت رحمنا بر خطه ودجلنا خف جيب اخفنا رحمه وقنات اجنا غفرنت وعذابك مظنا بوحي ابد چار عقوبه بویته. اما اگر جبر نجبر كباري مظناهي بد پیغمبر خدا گفت ما دون الكعبين في النار من الازال. قدا بنی هندیش گوزه که پتر بد پیش به خدا دیکقت آگیری خدا ما پارزه. اما مصیبت گیگله که مثلا وجا بگه وقتی همش بر سنت و پیغمبر خدا جلکت خو دلیگت خو پیش گوزه که دخین اتهامات کی ابس تلفینا و ابد تلفینا آن اف احزاب الدی جلکت خود جنو بلند اندک نماسیا خدا استهزاء بگوتنا پیغمبری تین صلی الله پیغمبر خدا والله ام چنینین ام جبلی تطبیق سنت پیغمبر خدا مدوید بلکه رب العالمین خدا اجر بکید چون گفت پیغمبر هاتی ورب العالمين أمريكي يقولي ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما پیغمبر بواكرة شافلكرة كتازة قوديك پیغمبر را برخوردن خو كاوي چك يا صحابتي هن جواب كي مجا ام سمرت خو كرتكين وريت خو بردين ودلنجت خو كرتكين نجبر چندكو ابا ام حزبك نا ام حزبنين والسلفيات نحزبه فزي ام سلفي بون سلفي كينا صحابينا وتابعينا وتابع التابعة وهر شهر أئمة مجتهد أبانا سلفي نحزبه بس سلفيات دينا فزي أم أو بوينا بس أم أونين